ay na no ni Kristo Jesus awan ken ka at daan ka man ado aking nabakna dumteng to ti tiyempo nga mapukaw da. O Jesus agyaman na to'y matak naluktan napateg nga daram basbasol ko na ugasan puso ken panunot ingka dinalusan dinaliwang ti banbanag iti nailangitan. Naidong dumalaunay nga agpaiso biyag di may sama kun kuna Kristiyano dumaw dawel dumakdakes man ti tiyempo ragsak talna agtalina et panunot ken puso. O Jesus agyaman na to'y matak naluktan napateg nga daram basbasol ko na ugasan puso ken panunot inka dinalusan binaliwang ti banbanag iti nailangitan. Ngarud kabsat ko aklunan di tapuso bukbuk tong nga anak ti Diyos ana marswa di daw ti puso magtuktok kon kunana anak ko luktam ket pastriken na kungan. O Jesus agyaman na to'y matak naluktan napateg nga daram basbasol ko na ugasan puso ken panunot inka dinalusan binaliwang ti banbanag iti nailangitan. O Jesus agyaman na to'y matak naluktan napateg nga daram basbasol ko na ugasan puso ken panunot inka dinalusan dinali